Kako ti ono kaza da se zoveš? Makarije. Jeromonah Makarije. Jeromonah? Jesi ti osliko sve Lazareve crkve? Skoro sve. Tako sam se ja, brate Makarije, vraćao iz Svete Petke u Vojlovicu, kad mi rekoše da je patrijarh u Mojsinju i da sva sveštena lica zove na Kosovo da pričešćuju vojnike uoči boja. Kako nalaziš put? Ako sam slep, ne znači da ne vidim. Sve ono čemu dolazim u susret, rascvetala lipa, vodenica, panj, kula, žitno polje, stado crni ovaca javlja mi se i upozorava me na sebe. Kako te upozorava? Svaka stvar na svoj način. A što se tiče puta na Kosovo, put na Kosovo se i bez očiju vidi. Kako bez očiju? Oči nisu jedino čulo vida. Ja im bez očiju ovim staračkim rukama vidim kako se aprilska zora pretvara u julsko veći novembarski mrak. Izgleda mi, oče Teofane, da smo zalutali. Više ne znam iz koje smo strane došli na koju smo pošli. A idemo ovuda. Zar ćeš ti slijep da mi pokazuješ put? Tebi magla smeta zato što je vidiš, a ja je ne vidim pa mi ne smeta. Ideš li ili ne ideš?